Rojava Mahmouri. ji bernameya Rojava Maxmurê dem baş guhdarvanên hêja. Di vê xeleka bernameya xwe de em li gel çalakvanên çalakiya nûbatê ya li wargeha Şêrîstancûdî ya Maxmurê ne, wektê zanîn ev zêdeyên ne heyvanên gelê Maxmurê li dijî tecil ser rêberap û di çalakiya nûbatê de ne, em ê di vê xeleka bernameya xwe de bi mêvanên xwe re tecdîda gîrankiriya li ser rêberap û bi berfirehî binirxînin û taybet ji em ê bal bikêşin li ser çalakiyên ku ji bo şikandaya tecdî de hatine destpêkirin. Mêvanên me vê bernameyê jî çalakvanên çalakiya nûbatê Mamoste Hesên Kara û Mamoste Zekî Kaçan li gel me ne, hom xêr hatin. سپاس. سپاس که Belê em ji Mamoste Hesên dest bi bikin. Mamoste ji 25 Adara 2021 ve tecdîd û îzolasyonekê gîrankirî li ser rêberap û tê meşandin û agahî ji rêberap û nestandin. Hûn wek çalakvanekê vê tecdîdê çawa dinixînin? دست بکم همه وحدالوانین رادیو سلاو دکین و گشتی چالکین جبو ریبراپ و جبو فیزیکی آزادی یا ریبراپ و هاتین چه کرن هم کردستان هم دروی کردستان هم همیان سلاو دکین تایبت برخوادان و زندانان چالکین زندانان هاتین دست بکرن و برخوادان و تایبت صعبه اولین گریلا هرمین مدیا این تایبت پیشکشی و برخوادانی دکن همجدولی جان سلاب بکن نه تابی اما چو دمک دریجه 3 سالن ریبرتیو ما یعنی گشتیش همه داینستاندن در وقت نه پریزر اینوت کورن بچن ببینن نه مولبات اوت کوره بچن ببینن او یعنی مافین ریبر آپو طایبت این گرتی یک چونن همه یعنی هاتین جدست داری خستن تجریدک راستیش تجریدک نمیناود جهان ده نهی هبتیش پرکیم لسر ریبراپو دید مشوندن اما حقیقت کرد نه طبی ریبراپو ریبری گلی کرده گشتیش عالی یعنی پرونیو کردان و ریبراپو وک یعنی ریبری خواهد بیند اوش هم بجوش اودیش کردون دربوز بیافتشتی دربوزی مروفت کورتن بیجتن ناو نتبی بیا یعنیش لاتین آمریکا بگیره حتی آفریقا حتی اروپا آسیا همو بیجا روشلاتو ناوین گشتی همو بیجا همی جهان هم دبینین انسانی دموکرات اکادمیسیان دوست این گلی کرد یعنی در حق ریبرتی دا فکر و فلسفه ریبرتی دا پارادیگما یا ریبرتی دا سمپاتیکه اوش حقیقت کرد گنیم بندست طایبت کسین جوکین دخوزن جیانک وکهف درباز بکن یعنی گریدانی نون جبو فکرو ریبر آپو جبو فلسفو ریبر آپو جبو پارادیگما یا ریبر آپو شخوره هیوی دبینن خلاصی خود بینن آزادی خود تعداد بینن یعنی جیانک رومت تعداد بینن tabi نه komployge novnatavi reberapu hod dil girtin. Yani emeli noni qreş havid ve komployda doxostin yani reberapu ve kesiyat reberapu şahsi reberapu da hareket azadi tasfiye bekir. Milleti Kürt yani ne heylen اوجوک نتوین دید درگه بفن خودی ماف ندانی خواه ایجی ابی ندانی خواه ایدویش
تسلیم گرتن و دیل گرتن و ریبر آپ و همون دمیده دیل گرتن و حرکت و آزادی جواب و کرد بی گوتن امی یعنی به ریبر آپ و امی گشتی و حرکتی تسلیم باگری نیت اون اوه اگر اوه پیگ نیتیش یعنی اگر برخوادونی چی ببتن نوبرون گلون دا kriz, kaos ek mazın de çebetin. Katliamın per mazın, şerin per mazın navbera gelonda. Taybet geli Kurdu geli Türk deftişti. Ve peş bekevetin. Diso avayş fatasandın o hareket o azadi hareket o riber ap o doyu dest bekiren. Tabi geli neden dinittir gişana. Fakat mırıf taybet von xolo neda. Nedeni xwayi esası dilgirtin o riber ap o. ریبر آپو و اسارتی دا نوبرو چور دیوارون دا برخوادونه که پر مازن پیدا کرد. اف پیلان پروژه هزین هیامون تایبت این سرکشی و امریکا، انگلتره، اسرائیل، آلمانیا و گلک دولتین دیترگهی اوه تثبیت کرد زونی برخوادون خود تکوشین و خواه یعنی ریبر آپو اف پیلانی قریش وله دارید سر نکتن هزین کمپلوگر سر نکتن اجبرو چنده یعنی اوه ام بیجین هر تم ام بیجین یعنی اف تجرید اودیه برده همو کمپلویا دمو دیدن سر نکتن چه کرن وجوری گوهتن گوه تمامیلا پیویسته ام yani ریبر آپو جوو که جو حرکتی قد بکی بهلین تنی تجریتک پیدا بکی تکلی جدار ورد چی نبتن اف yani بلاوبین و پارادیگمای ریبر آپو یول جیهانه ام آستان بکی شخورا خطری دیدن دبینن yani لهمبری پرگولو وان alternatiف پرگولو پیدا بکتن مدرنیته و دموکراتیکه و هش خورا خطرید بینه مدرنیته و کپیتالیست هزین هگمانیه که سرکشی و دولتین ما بحث کردی امریکا، انگلتره، اسرائیل، آلمانیا دولتین اودی این اروپا دولتین دو کمپلی ده جهی خواه گرتین سرکشی و مدرنیته و کپیتالیست اوانه دکن yani grubeke cihanda dayergeri kriz kaosonu feloni bahvan berşevendin xwa jiyon dikin û destedoriya jiyanê xistin destî xwe da rêber apo be poroznameyên xwe ev maskey pergola heyî maskey wan rakir aşkere bû آشکره بین. دام آشکره بین artık herkes zoni bu çende yani rebozin judo yaron ve alhosel bu ser reberapur ertecit o grankri nehad maşinin yani devlet o Türk'ün yani evet desti ve de gardiyana pektine esas ev tecrit o evdi emdikim bas یا مطلق گرانکری شیزین دستلات دور و یعنی شالی پرگول وقتی مشهور. بلام گلک سپاس دکن ما مستعد که ما مستعد جو صاحب ورفعین الخاند وقتی زنی ریبرا پو گرینگی که مازن زده جنان و به سالانش با آزادی جنان تکوشنه که به هم پاز دمشاندن لگور و تجدید هایی باندرک چا لستر جنان دا چیکرن و وقت جن هم و تجدید چا دبینن. دست به که سپاسیا رادیو دکن جبو کو یعنی به وسایه ام دکارن هست و سلام خوش بو حوالیم کو انها برخوادانه که پرمازن زندان داده مشاندن جبوان بشینین و همان دمیده لهرمین پارستان مدیا خداوند و سگوان کلوی در راستی یعنی به همو هزا خواه لبرانبر اف تکنیکا هی شرکه مازن داده مشاندن ام سلاف خواه جوانا دشینین امام سوجی گلک تیج داد دیار کرن ام بیشین تجرید دار لسر ریبرتی اما تجرید که نه تنی ام بیشین کسیات ریبرتی ده کسیات ریبرتی ده همو گلی کرد اساس دیگره و کسی کو نهاش بو آزادی لهمو عالیه جهانه ام بیشین تکوشین دیگه ام بیشین تجرید لسر گشتیه
جبوی جوک شنه که ام بیشن جبر راستی سرکاتی یعنی پیوی که پرخاش دینه زمان بیشم از خوای کارکره که ام بیشن جبو تکوشین آزادی جنه دبینم جبوی جی همه هول دانی من جبو آزاد کردن و تکوشین جنه جبر کو ریبرتی آزادبون جواکی آزادبون جنه وده گریدان نه ام بیشن جواک و کش عالی کاپیتالیسم و ام بیش هاتی پارچه کردن ام بیشن او قاسی ام بیشن لراستیا جواکی هاتی لیساندن سرکاتی تنه به وی شکلی گنگاز دبینه کو بیجت از یعنی وی جواک آزاد به نه نیوا جواکی اگر ام بگیرند است نیوی جنه نیوی ظلامه و او جواک جنیوا اگر بیت تونه حساب کردن او جواکی تجارت تامنا به به تمام کردن هر دو آلیان و به امبیشن اثرات کو امبیشن لسر جنی کلا کردن او بگیره و همان دمیده مثلا وی شکلی امبیشن یعنی ظلم جنی آزاده و اگر ظلم جنی آزاد به جن جنی آزاد به افتی واته کو جواک وی شکلی نکاره بردام بکه هر 100 ساله که امبیشن او پروژه پلان کوته دانین امبیشن بدمره اگر نجبو جواکی بده تو نکرن امنا 200 ساله ده دبینن اف کاپیتالیسم کو هی ج امجن جواک هی را ناب برس جبوی جی یعنی آلترناتیف او هری مثلا امجن سرکاتی دای دیار کردن امجن ده پارادایگما نتاو دموکراتیک ده به تایبت امجن خط آزادی جنی اساس گرتن و جواکی به وی شکلی داین امجن گوهراندن راستی نه خرجی هر کسی که جبوی جی yani وجن ام aslında minnettarım ku jber yani بصدان سال کل ام بیشن کلاتی کل سر جناتی فرض کنن جاره یکمه ام بیشن ریبرتی که کود yani ام بیشن جنه ام بیش آزادی جنه دست به بکه و بگینه آسته که کو د روزا می ایروده اف شورش و شورش جنه بیت نرخاندن yani تشته کی yani بیشن محتشم راستی جبر کو جن نه هر آلانی ام بیشن هر جی خودی مافا خودی اراده خود دکاره خب پاریز ام بیشن بریم خوین ام بیشن خو پاراستنی دادن آوا کردن هر عالی جهان نه ام بیشن به ایدئولوژی ریبرتی هر جی تفکرت مشاندن و نه مثلا بیشن جنی کو جبو آزادی ام بیشن ریبرتی ام بیشن دنوا چالکیان ده aslında آزادی فیزیکی ریبرتی زیاده تر دوان چالکیان ده ام بیشن هر چالکی که و دیگه هرینه ام بیشن اراده خو خدی درکتن ام بیشن دالی ام بیشن خو ریخستن کرینه ده همان دم ده بهیس یعنی ده هر چالکی که جبر برتی لتت مشانده ده جن خنو دیگه جبویجی یعنی aslında خباتو کنه هاتت مشاندن جبو آزادی فیزیکی ریبرات آپو yani نه تیر کره و جن و ام herkesi زیادتر بکارن لی خودی در بکرن جبر کو اگر دسایه ریبرتی در نه خودت زنه یعنی وک جنا کی کرد وک ام بیشن گشتی جنان ام تچاسه دبا یعنی راستی نه زنن مرف یعنی نخواسته بفکره جبر کو اصلا که اوقاسی پر خراب ده باش بویجی یعنی هر آلان و هر زیادتر جن لی خودی در بکره جن و جوان جبر کو اف شورش به جوانا دست بکریه بجینه دست بکریه دوی بوی شکلی جی بده بردام کرن بلهم سپاس دکن ما مسحسن دوان روزن داوید هازانی کوشش هیوندن قدخه هفدیتن لسر برای پاتیا برین گلو لگور و قدخین هفدیتن تی چوات و دوان قدخین هفدیتن دا چه پیام تی داین yani devlet o Türk taybet yani hükümet o AKP, MHP یا فاشیست دخوزن یعنی چهوی ایدی ده ملی نو نتوی ده اونجی نو خواده دخوزن قلفک یو ایدی یو به تجریدی به زاگونی خواه یعنی قاشو دولتك يو حقوقي نم حقوق عالي حقوق دولت اشتيدكين ريبر أبو أودي الجزوي بي ديسبلينه هي اشتا ندني خوا أبايا شبر بچندي هفدي تنوين كرتن خوزن قلفك يعني برو دراوي طبي كاز شوت اشتي بوار نو كتن نه ندني خوا ايجي يعني
ای اساسی اوه هر کس نه کرد و ترکیش دولتین دیش این روشلات دو نوین حتی جهان همی بزونن یعنی گلیل و چارسری و پرسکری که کرد ریبر آپویا ریبر آپود کردن و پرسکری که شکل دموکراتیک وک هف آشتیانه و پرسکری که حل بکه چارسر بکه اما herkes bu tiştê zonedin, herkes dibêje tîş. Hükümet o evdî yo AKP ve MHP ji bo kursî xwe ji bo berjevendî xwe ji bo bimênin ser desthilatdarî rêbozekî yo înkar û îmha li ser civoko Kurd dimeşînin. Yani naxwazin ev pirsgirêk û Kurd çareser bibin. De evdî de Türkiye'de huzurek peyda bibin. Selahatek çiye bibin. Birotîkî o gelon çiye bibin. Yani civok navxwe xwe de hevîdî hezaran sala teyde jiyan dikin. Aslında navberok civokê de te pirsgirêk nîne. Ya hükümete devlete ve tiştê evdî dikitin ev ji bo evdî yani alî şiddete ev hükümet evdî kiriye bijortiya ji ber çendê ji bo yani zonitin hükümet o evdî yo AKP MHP eğer ev tecrit robitin eğer hevdîtin çêbitin eğer diyalogu yo rêber apo ji dervere çêbitin ve ev pirsgirêk evdî bibitin û AKP MHP ve wendo bikitin eve nedenî xwe êk jê î esasî yani devlet û Tirkûn êk jê ev ye yani şiddet de inkar da imhayê da qetlîaman da ısrarı wan heye tekî dursun bêjin rêber apodê evdî bitin eve yani 25 salîce rêber apod zîndonê de îdî artık deng ji derve têtin milî Avrupa cihindî tirgê işte evdî îdî artık demekî evdî rêber apod alî wanîn hukûqên alî mafên mirovan hin yani hêviyo işte derketin filonî bavan Avrupa hin ev xolone hin în evdî mafên girtiyon vesaire demê wanî hinek hotiye hinek devlet û Tirkû ve evdî bitin nedenî xwe êk dîj heye ev çiye ne mesela belki berê derê ber apo ev tiştêş oşkere kir ve ev oyariye ev şiyariye dîdû yani kaoso di cîhanê de çê bibitin felaketên cîhanê de peydo bibitin nedenî xwe rêber apo ev tiştê evdî pêşî de guhdibû mesela neha şerî navber û Ukrayna û Rusya'da neha mesela şerî Filistin û İsrail geçtî şerî evdî de nizanim Suriye'da İdiso nizanim Yemen, nizanim Libya vesaire yani geçti cihan nova evdi gide yani kaosa gide evdi dikir. Eğer rêber apo mecali ve evdi ve veten ijder ve veten yani diso devon mejorona da von meselona da çareseri çözüm ve evdi be nedeni xwe esası ivan kaos krizi naxoşi qatliamın şerona derite xatan ev jişwara xatarîd bînitin ev ki jona pergoloma kirî basa ev bo çendî xatarîd bînin û txozin qilefekî evdî qaşo ve şwara rao bekej derveş beje ve kevi dîtirge varek deravek kir adalet bakanî ge nizanim tecrit ki nînin eftiştene kîdî bu hareketi şu de çe dayanağı te teştîd bêjî te yani nümino cîhanê de nînin teştîk ve heve sê sala nev molbot televizyonê dahi kesre evdî nehotiye kirin yani göz göre ve wongati vurî derevîn hüsû dikin vel hüsû txozin şwara evdî qilifek çebikin ki yani ev xwe wek alî qaşû devlet de rewabê. Belem gelek spas dikin mamostezeke hûn wek mamosta taybet jî wek jinekê Kurd bêdengiya spîtû saziyên ku dibêjin em mafê mirovan taybet jî mafên girtiyan diparêzin çawa dibînin bêdengiya spîtû eşkerenekirina raporên li îmraliyetê çûwa tê li gor we. بله ماموستاجی گلک گریدای تجربه آنی زمان یعنی سیپیت بخوا اگر لگوری رگز و قانون
گردونی ما فهم روان اگر مرو بگره دست نه بخوا دوید محکمه کرده در باز به جبر کو قانون کو ام بجین اشکنجه کو لسر ریبرتی ما تت مشاندن او بخوا من پیدا کشبر کو ناف بخوا جبو یعنی ام بجی سازیه کل دیجی اشکنجه سکنینه یعنی او سازی اگر کار خو پک ناینه جبو چه هيا يعني تاني فورماليته نوفي جبويش يعني اركو بربسيارتين كو ديكا بسر ام بيجين سيبيتي يعني دفي يعني دمك نزا بيك بينا جبالكو انها شرط مرجين كو ريبرتي تدا افش 3 سالان زياده تر ام بيجين د تجربه كي جران كريده همان دميده ام بيجين هر مه جانا هر هفته ام بيجين سزای ديسپلين ليتي برين بتشيوان ام بيجين هفديتم به نه مالبات نجی ام بیشین پارزن خوره نایت کردن افانه همو بخواست سوجن یعنی لگوری ام بیشین دزگین مافی مروفان اف سوجه که ام بیشین نایت قبول کردن جبر کتن وین آفریقا کردن دویت پوی کاری را رابی جبویش یعنی بدنگی سی پی تی اس خواه وی شکل بینیم یعنی بردامی وقت قمپلی از دیگرم دست جبر کو انها اگر ارکی کو برپسیارتی کو ام بیشین پارلمانت اوروپایی مافی مروان و ارکی دایته و تنکاری البرانبر و بسکنه دواتي كو ام بيجين او دولتين كو ام بيجين قومبل سر ريبرتي داين مشاندن و حيا ام بيجين ديگرتنا و حيا درباسكرينا تركيا ده ارگرتين سرخوا و نهاجي ام بيجين پشتگيريا و دكن و آريكاري ددن ويش بويش يعني سي بي تي نكاره ام بيجين راحت اركي خب يعني اركي كو كري بخواج دزانه بخوا ام بيجين لكولين و دري دامشان در شرط مرجين كو ريبرتي ده بخواج دزانه لي جبر كو بردامي و كومبلي جبوي جين نكاره ام بيجين داخوياني ده بده ديار كرن كو راسي د تجريته كره در باز به جبوي جي اف يعني ام بيجين دا اصلا جهانه ده گرك ام بيجين برتك كل برانبر سي بي تي بلا بتسكنادن ها ام بيجي وقت گوه كي دولت اسپانيا ام بيجين گلك دزگي خنزي 81 يعني في دم داوود دركتن بهشت یک ام بيجين سازو دزگي خدا ام بيجين نامه نويسنداج بو سي بي تي في در حال ام بيجين بكافه تفجير جبو يعني افتشتو كوتي ديك يعني بمافيا سوجه يعني اگر لگوری راستی بچه سی پی تی ناب خود و محکمه کرد در باز محکمه کی ام بيجين نب عدالت احلاق ام بيجين دزگرتن اگر دوی عدالت د احلاق جنبه نو بچاره سری جبونها هموش به اخلاقیه دک برانبری ام بيجين نتن ريبرتي دکاسات ريبرتي دم بيجين گلی کورت گرداست جبرکو اف تجرید ام بيجين دکاسات ريبرتي ده گلی کورت همو گرداست اینها سوجی کو پیک دینه مجبورن که يعني تشتو گرکچه اش خرا دیتین پشتی کو ام ما کار خوشوی داره خلاص کرینی اف جزاهاتی داین اف تشته که دروا بریاویش او جزاهات نداین لی برتک کل برانبر وی نهات سکناندن هم بيجين همو راپورن كون ويسي اشكار كرن يا امرالي چما نهات اشكار كرن اف يعني بخوا گومان سر مروفه ده شي كرن جبويشي يعني وقت جنا كي اس يعني في وقت باخلاقيه ام بيجين سي بي تي ديگرم دست و بمافيا كو ام بيجين د بيجين كو ام مافي مروفان د باريزن سازين كو د بيجين مافي مروفان د باريزن ام ل ام بيجين گرتين كو د زندان ده ام بيجين ملتي كو ام بيجين جالي دولتين ديفتين ام بيجين دخن اسكي كو نگارن لخوا خادي در بكم مافي خو باريزن ام لوان خادي در دكافين اف يعني جراسي خا بردوره وكشر ماكي جبو هم نتوين يكبوي جبو سي بي تي جبو بارلمانتو اوروبي يعني اي بكي برمازن جبو يجي دمك نيز دفي بكار خا رابن و خطاين كو حيان ها كرين يعني جي خطا زيادتر سوجه كي كرين دفي نيم بردام كرين بله گلک سپاس دکن ما مستحسن جبو که تجدید بهش کاندن و ریبرا پو به فیزیکی آزاد به لهر دری کورسان و در وی ولات گلک چالاکی هنه نهاجی هون لمخمور دی چالاکی نوبت یدنه هون چالاکین هی چاد بین و گل مخمور چالاکی و چا در وازد به نه چیان کردستان دا برخوادان به هم پاتیت مشوندن من شرط ظروفین زور و زحمت ده لهمبري يعني تجين پر پیش کردی لهمبري يعني غازن جحرة
نه ناتو گشتی نه سلاحین ایدی مدرن این پیشکتی این هری ایدی جهان دا دستی ناتو ده اف سلاح الهمیل هم بری پککی تشخلوند کی داره تشخلوندن ضابط تشخلوندن متینات تشخلوندن خاخور که تشخلوندن هفتانین تشخلوشین تشخلوندن يعني الوداري باقي الهمبري وكي هي الهمبري يعني تاني عنصونها داستي ودا قليشك هيا البومبايك هيا بكيسيك هيا ايش دربي بها يعني يعني حفسنجيك بر ناودي حياة دفاعي دا عبايش باشلي باشنا يعني جيهون دا يعني مروف بيجت شو نو بكتن مروف نزونتن يعني تا هيزك قواتك وهات تدبيسر أفكاسونا كيانشيا تاني هنك ما في خوا جبو هنك أودي جيونك يعني هنك أودي بيت أول همبري وها تيك دتشن أو هيزو قوات أو قوس أن بيجين إشتا ناتو دا دولة تركيا يا هيزو دويامين أو نزوشيا هف هيزي تيك دتشتن همبري إرادي همبري إرادو دو کسون سی کسون چالکین تین کرن دوزه و دو کسو سی کسو چور کسو داد دید کرن فلوکت این پر مازن قایب این پر مازن دولت و ترکون جیون دکتن yani avunda yani düştük per acif peydo dibeten şoşt meyne ne zonu çeveken kevin evdi ki paniki yuvasın evdi eve ek yo dvi şavel ne çalakiyo ya devlet o Türkon işte dibeten noy Süleyman Soysuz dibeten işte am raqamu pelovo on zon zoçi falan çalakiyo havul roşatun havul saravun taybet yani devlet o Türkon varı tereyinun oşkirekir ev çalaki herkes yani nabeddan خود گمان نشدین نزوچه eve PKK گوهد وون گوهد devlet o Türkon کنگی ام بخوزین کی دریامی çalaki بینی هوا روشاتون و تشتی هوا سارون و تشتی ایدیکر نه و عالی کم دلی جون او برخوادان اون و تکوشین اون ام صلاف دیگین اما او هر تشتی می او ای ما او دید که فقط پیوستم رو اون نهیلتنی yani او برخوادان او دیگن ذاتن او دیا خواهی به جانی خواد کن سیپر او برداومی و چیه؟ برداومی و چالکی و مظلوم دغانه او رحی فدوی و نه تو چاره دی و مظلوم دغان نوی رحی خواه فدوی کر جبو جواکو خواه جبو خاکو خواه جبو گشتی ملتی خواه مظلوم دغان که نهشتنه چالکی و بمینت نویدی؟ شیو چورون دا شیو چورون دا اول فرهاتون اول محمودون اول نجمیون رامین ساخان برداومی و چالکی و مظلوم دغان کرن هر چو هاولو ای پشتیوه چه بی؟ هاولی کمال پیرمون برخوادان و زندان و مره خواه بده زندان و آمده دا دیاربکر دا جنتای فاشیست یا 12 ایلان تیک چه اعتراف کرن گماون دو کرن اما حقیقت کرن demek ki برخوادان زونی داگیرکاری دیند بیس. اونا ام چالکیو یو ایدی یو چیون یو زندانون و چرچوه دا نه جوکو کرد yani işte Rojavay Kürdistan'ya, Şangolya, Mahmura, evdiye yani Avrupa'ya, Kürdistan'ı derve Kürdistan'a çalakiyen heyn. Maruf avna yani hatta astaki maruf tkoreten yani değer kıymeti von çalakiyona haya. Fakat havo nabasa. انجام ام گرین اونه نه برخوادان ایدی چونه الزابط چونه پیوستال
اودي واسوفتن الجزيره واسوفتن الديور باكر واسوفتن المخمور وابتن روجوفو وابتن چونکه اف حرکت واسو گلی گیری لاف هفره گهشت و آستی ام سالی نوتا سرهلدونین جزیره نسیبین لیجا وسایره وون درونه ام بینی بیروخا دبن evdi kontur hezin kontur gerilla da taybet mesela devi Roma konsolun rejimo faşistiyo evdi Tansuçiler onu yo Mehmet Ağar onu kiryorin onu in evdi avqas insan ovatın birin asif berxadon evdi ne kirdi dijive yani her kü düşü PKK persket mazın dibi çoğu mazın dibi veyra دستی هفت گرتن چالکین خود آستک وک هفت دا پیش تخستن دولت و ترکن شش هفت حکومتی نون سالی نوت دا حتی 2000 تیک چه اره مثلا اول مخمیر مثلا دمک پر درجه یعنی یه هین چالک نهیش برداوما ام خویش ماموستا ویرا نهیش غروبی که ماموستایانی چالکی دا جیه خواه evdiytingi dönüşümlüye her dem yani jbo reber apı her tem meşu mitingi vesaire eftiştona mahmur tekir mahmur reber diyor khava giridoya mahmur şehidin khava giridoya mahmur harekat khava giridoya mahmur walot porezi khava ödünodeten evdiya fakat vallahi havul mahmurici şangolici rojavacı avrupacı rihi evdi izapü izindanon برخوادانو وان پیرا نوید یک یعنی آزادیو ریبر آپو اتکسیت یا ریبر آپو دی آزادیو ما ام نکوری نویدی بدی چونکه توی دی چاره توی دی ری دستی مدن نماید تنی برخوادانا اگر برخوادون تا گر کرتا گش کرتا بلند کرتا برسوک جهدا دشمن را تا دو توی سر بکوی چرچوه واسون دا مروف چالکین خواهدی بکن او چالکین حول حوزریش البته پر بنرخن او ام دلی جان همیانش صلاف دکن او سرکفتنش همیارش دخوزی بله گلک سپاس دکم هری دایان بانگین و بگیرنج بو که تجدید بهش کاندن و ریبراپو به فیزیک آزاد ببه رول میسیونو دیکول سر تایبت جن و جوانان چنه مقصوجی دالی ام بیشین بانک خواهده گلک توش دا دیار کرن برخوادان دبه سرکفتنی و اف برخوادان راستی جی دکاسات کسی کو ام بیشین لشرط هر زحمت لچیان ده ام بیشین شرکه او قاسی پیروزانه دادم مشاندن دکاسات وان دیار دبه ام منتاری وانن و همان دمیده اف برخوادانی پرمزن لزندان آنجی بردام دیگه ام منتاری وانجی لی ام وقت جواک ام جیره نابن برسف راستی جی ام بیشین برخوادانی کلی چیه و لزندان آتیت مشاندن ام جیره لواز دمین چالکی کتی کرن لواز تیت ماین به طایبت ام بیشین یعنی به هزار گریلان لسری چیان هیا دایی کو باوی وان خوش کو براین وان همان دمه ده به هزارن مروین ما یعنی ام بیشین برخوادان وان لزندان هنه مالباتین وان ام بیشین ده هر پارچه کردستان ده اوانه دوی یعنی اسوا کس بیشم دوی برداری ام بیشین سازین کو پر علاقه در دوی نیلش بمواله مال باتن کو گرتیان دوی برداری ام بیشین زندانن همو بهفره بیگ دنگی بوان یک و همان دم ده مال باتن گریلانجی لیکلا قام پیش گری دابانون پارلمانتون اوروپا ده دوی ام نهیلن اوجی کاری خابد ماشد مادم کش مرا حضور نهیلن دوی ام جوان حضور نهیلن اف دوی بکه سر ملمه همه دم بیشین لشنگال مخمور ام بیشین روجاوا یعنی ام هناك ویالیده بچک دی بشانسترن جبر کو یعنی تو زوریه که اصلا که پر زیاده در سرمنین یعنی چالکه کو ام دیگه پر لازمینه دوام دهین اصلا که بلندتر ده ام بکرن ریبرتی خودی در بکوین تشتا پیویس همش بوام بکین یعنی وقت کس بانگا من اوه هر کس به ارکب خبر رابه ام دکاسیتی فیزیکی آزادی ریبراپو ده ام خواه آزاد بکن ام بانگاهی بگیرم ام دیندوری ریبرتی خوی ای امونی واسطه ریبرتی مایا شهیدین می یعنی
ام پیوسته ارکو برپرسیورتین خواه جهبین ام دیندارین ام لازمه دینی خواه راکین ام دینا چو رابطن ده برخادون تکوشین رابطن لازمه شب روش ام يعني نه روش و ریبر آب و دیده ام قیاس النفس بکی یعنی هر کس کردک بلو خوابی خطن وجه ده 25 ساله نیبارو 16 متر قرده نو برو 4 دیوارانده یعنی چو جیونک چو نه او قش مرا کدوه هی او قش مرا خبوت کری او قش مرا زوری زحمتی یعنی جیانا ریبرات هم ریبرا پو چی خواهی؟ چش خوره؟ یعنی وی هنک خواهینون قصر قصوری نو هی شخوره بانقی نو هی نزو چیگی نو هی تو تشتی خوانی ریبرا پو هر تشتی خواه دویا ما دویا جبور که دویا توپلوم دویا ملتی خواه دویا انسانیتی ام جبویه که ام دینداری بین ام لازمه دینی خواه راکی هر کس چیزی دیتن و بکه پیک بینتن ام تیدا ویدا جیانو کو ام تخوزین پیدا بکین جیانو کو ریبر آب و ام فیر کری ام دست بخین ام دیسو ویبونه سپاسیو ویج دکین سپاسیو گشتی کتکارین رادیو خبودکارین رادیو همیان دکین جبداری ام سلاوین خواه این گرم طایبت جبو ریبر آپو جبو شروانین آزادی جبو دیلین آزادی این زندانان و همو ملتی ولاد پاریس همو ملتی کرد ای آنور خواه شرف خواه حیثیت خواه درد کبتن امش دلی جان همیا سلاو دکین همیا را سرکفتن خوزین سپاس جبن خواندن گران با هم گلک سپاسیا ود کن سپاس کن بله گهدروان المین هجا ام دوی خلاک برنامه خود لیگت چالکوان چالاکی و نوبت یا لوارگاه شیطستم جودی یا مخموره بون ما به میوان خور قداخه هفدیتنو تجدا گرانکیال سر براپ به برفرهی نرخاند ام لور گشتن دوای برنامه خور رجا و مخموره حتی برنامه ایدن ببینید دنام و خواشیدا دم باش روژه و مخموره